Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Leo ni kumoto manze. Na jinga kiaria ukamo. Oh yes, thank you muna mwiroreri witu wa Jos Kenya TV orig thiini wa ceceni ino ira tugikurehagira mohoro mothe maria mahanika kure nende cio kinyaniria njitikaria gunyitio geni nigetha tugithi na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika kuria nenda-ini citu na riu ri mundu gwitumiri Lincon hamwe na muini gwitwo Joyce Irungu ni makoretwo makiruta kindu gigwitwo banga. We utoi banga ni kindu kiria gitumaga andu aingi muno magikenerere ni ati muini gwitumiri Lincon o uria riu akoretwo akihuthira nenda yake ukinyaniria kuria mwena wa Facebook ni augite atiriri utanamba kunina kioneki kia mundu abaga kumenya no umuteithagia ni ati roro ni rwimbo ruria Mary Lincon hamwe na Joyce Irungu akoretwo akiuruta kana makoretwo makiuruta hamwe na agakiuga atiriri amwe aito tuteithagio ni Ngai ti ndawega ni maundu maria Mary Lincon akoretwo akihuthira thiini wa rwimbo ru ruronekana thiini wa YouTube yake kuria mwena wa kuria ruronekana kuria mwena wa YouTube na rwimbo ruru nigetha kwire ati ni rwimbo rwega muno ni ati ni rukoretwo rikihuthirwo ni mundu gwitwo DJ Fatxo kiririkane hinda riri arakorwo akigerera maundu maritu reke gwire ni undu kuma thutha wa wika interview iria andu aingi muno magikiumerire na gukorwo makiuga ati ndagibataire kwaria ihinda riri tondu andu aingi muno ni marakorwo makihuthira kana ni marakorwo makihuthira kahinda gaka kuhonia ironda cia mundu gwitwo Jeff Mwathi. Wendi ukiuga ati kuma na rwimbo ruru rwa Mary Lincon hamwe na Joyce Irungu njira thiini wa comment section ukinjira kana wako ni ukoretwo kirathimo nirwo tuonane kahinda kangi gatari karaya.